Are rapeleng re phamisetsa mahlo a rona ho wena ya dutseng mahodimong. Bona jwalo ka mahlo a bahlanka ha tadima matsoho a benghadi ba bona, le mahlo a lekgabunyane ha tadima letsoho la mofumahadi wa lona. Mahlo a rona a tadima Jehova, Modimo wa rona. Jwale ya entse mahodimo le lefatshe ho fihlela a re utlwela botlhoko. Amen. Phuteo e halalelang a ka le neo kgotso le lereko ke Modimo wa rona le Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Hoseng mona a re kena ka hare ho tshebeletso ena re hopola Modimo wa rona ke ka lebaka la ho ba re a tseba ke yena mopholosi wa rona. A o kgathatsehe ho ba re kena ka hare ho tshebeletso ena e le batho ba imetsweng kampa ba kenang ka monyakallo pele ho Jehova re bantle rohle. Ke ka hoo re reng ha re dumedisana kampo re amohelana ka tshebeletsong ena ka ho minela mmina thoko Hosanna 107, tlo moya o halalelang, moya wa tjheseho, kena dipelong tse batang, di tukise ka lerato.
fate se hlomilweng pela metsi. Obane morena wa rona ke yena ya tla re nosetsang. Ha re fumana Psalme e bulang tshebeletso, Psalme ya 95, Psalm 95, bua le rona ka mantswe a reng, tlong re phamisetse dipina tsa rona o Jehova, le meho ya rona ya nyakallo ho lefika la poloko ya rona. Re tlhaise o yena ka dithoko, re utlwa tse ditlhase tsa rona ka difela pela hae. Obane Jehova ke modimo o moholo, ke morena e moholo ya fetang medimo yohle. Re a dumela oba Jehova ke modimo e moholo, ke morena ya fetang medimo yohle. Ke ka hoo a re minela mina thoko Hosanna 156, re rata ha re ka bona Jesu letsatsi la rona, taba tsa hae ke lesedi le lelekisang lefifi.
le a batho ba mo tshwenya ha ba ka ke ba mo senya hobane ya itshepetseng morena o tla pholoswa ke yena le rona wa tshwanela ho ba re itshepele Jehova hobane ke yena ya tla re pholosang ke ka ho mo Psalme ya 57 temaneng ya pele o fihla ya bobedi ya bua mantswe a reng nkgauhele modimo wa ka nkgauhele hobane moya wa ka o ipatla sethabelong sa wona ho wena ke balehela moriting wa mapheo a hao ditshenyeho tsena di be di fete ke ho eletsa ho wena modimo mookamedi ya phahameng modimo o sebetsang bakeng sa ka le nna le wena Jehova ke modimo ya sebetsang bakeng sa rona ke modimo ya re pholosang ka dinako tsotlhe ke ka go re kopang kgauhela ho yena Hosanna 157 modimo wa rona ko re ne pelonolo e lakatsang tlhweko Jehova thibulla ditsebe tsa rona hobane rata o bolella ba sitwang ke ka ho Psalme ya 17 e re o modimo ke bitsa wena hobane wa nkutlwa sekela tsebe ho nna o mamele polelo ya ka o bone a hatse mehau ya hao wena ya bolokang ya tshebehang wena ka letsoho le letona ke ka lebaka leo ke re o mpoloke jwale ka leihlo la hao o mpate tlase ya mapheo a hao ho ba babe ba ntlohele matla le rona re tlamehile re bitse Jehova hore a re pate o simpo a ko dumedise puthe
ke nthonyana e fokolang empa o mpate sefubeng sa hao. Ske wa fela pelo Jehova. Ke ka hoo Dafita thokong ya hae, thokong ya Psalm 146, o re boka Jehova moya wa ka. O rorise Jehova, ke tla rorisa Jehova ke santsane ke phela. Ke tla binela Modimo wa ka a ke santsane ke le teng. Le ske la itshepela marena, empa le boke Jehova. Bontate ke le boke Jehova, ke utlwe le ya tseba ho boka Jehova na. Thato ya hao a iphethe, ha o boka Jehova, moya wa hao o rorise Jehova, o simpoloke a ko boke Jehova ku.
Oja Jesuan Kweti Nantabegilika. Ariamen kama authority sebo mongbaro na obana urutswere reapila. Let us affirm our human dignity. I stand tall and among my fellow human beings. I accept myself. Moto kabat. Amen. Kutwa mutusi wa mampita ke molate. Hosanna 226. Ardule mfasi. Arifumane nkakareto ya mula wa Jehova utwa buke nga Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19. Timane nyapele lete latelang. Harifumane yona balea kama khwaletse la kiena. Jehova abuele Moshe are. Bolela puteo yotle ya bana ba Israele. Oro bona halalelang obane kia halalela na Jehova mudimu wa lona emong le na ahlone phenta taele mmae mele boloke di sabata tsaka ke nna Jehova mudimu wa lona le skela rapela midimu ya lefela mele skela iketetsa midimu ya ditshwantsho ke nna Jehova mudimu wa lona haile mu Jehova mudimu wa rona a re bolella taba tseo rona re le batho re tswela pele o etsa sebe di be di teng Hosanna 114. Baratua ba morena wa rona Jesu Kristus. Jehova a re tadimile bua le rona o tswa molomong wa moprofeta Mika ka mantswe a reng wena motho o tsebisitswe se le molemo le seo Jehova a se batlang wena gore o etse se lokileng o rate bogabane le o tsamaya ka boikokobetso le modimo wa hao
Jehova o re ho rona re etse bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso hobane re tsebisitswe se lokileng, empa re le batho re fapana le tsela eo Jehova a re fileng yona, ra etsa tseo re di ratang. Ke ka o tshwanelang ho ba e mong le e mong wa rona a ke a ipolele dibe tsa hae o modimo wa hae, a ikatametsa ho Jehova wa hae ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng Hosanna 2:9 ka hlahlata feleng ke sena modimo.
Dumelang. Undate dumelang. Omme dumelang. Hi guys. How's it? It's cool, ne? Yeah, that's sweet. Yeah? It's draping. That's what they say. But I'll learn those terminologies. Unala mtu tuko wena ke. Hauna mtu. Hauna mtu. Jo utieti mos. Hawa ata kereke. Ale ata kereke. Haule kereke ngutlamele ube ka haro batho. O nyakalle. Ero yana nna ke bone ka haro nna ke na le khotso le nyakallo. Ka haro nna ke na le khotso le nyakallo. Ardi medisaneng o mo fa khotso le nyakallo. A ke rona le yona.
Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Re le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Re leboga Modimo ka letsatsi le legolo le. Go a itumedisa go bona batho ba ba itumetseng Worshipping God. ba rorisa Modimo. That's you. Ke lona. You look good, you look happy. Le bonala le thabile le babatle. I believe even when Jesus Christ looks at you from the right hand of the Father, he smiles. Ke dumela gore le Morena Jesu go tswa mo letsogo le letona le mea monyebo mo sefatlhegong. Keep up the good work. Tswelang pele ka go dira tiro e ntle We e. also want to thank God for our liturgist. Ke leboga Modimo ka o moruti montlha re diretse liturgy. He is always good with this. Le ena o siame. With the liturgy, yeah, no, Ka liturgy. I like the way he does it. Ke rata ka mokgwa a e dirang ka And teng. the way he engages you. Ka mokgwa a le tsenyang ka teng. Muruti, we thank you for that liturgy. Moruti re a leboga. We are now going to share the word of God. Re ile go amogela lentswe la Modimo. If you can remember, Ha le ka gakologelwa. last Sunday I told you that there is a message that God has laid in my heart. Beke ya go feta ke le boleletse gore go na le molaetsa o Modimo a o tlhomile mo pelong ya me. That I would like to share with you. O ke ratang go abelana le lona. This is the day, this is the time now. Ke letsatsi le nako. Let us pray. A re rapeleng. Our Lord and Heavenly Father, once more we come before you. We need your support through the Holy Spirit. We need your guidance. We need the interpretation of the Holy Spirit to help us to understand your word. Teach us today to know you better and to know our future. In Christ Jesus, we thank you. Amen and amen. Amen. In our last message, Molaetsa wa rona o fitileng if you remember well, the title was ha le ka gopola sentle motlhodithero e ne le God of the past, Modimo wa nako e fitileng. God of today, Modimo wa kajeno, and God of the future. Modimo o tla nnang o le teng. And we read about the fact that when Paul was looking at the temple, Re utlwile gore Paulos ha lebella tempele he was doing what we call the observational research. o ne a dira dipatlisiso ka go leba. That was in Athens. O ne a le ko tulong e bitswang Athens. He said something very important O boletse sengwe se se in botlhokwa verse 31. mo temaneng ya masome a mararo le bongwe. God will forget the sins that people have committed in the past. Modimo o tla lebala dibe tseo di dirileng ke batho mo nakong e fetileng. But today, Empa ka jeno he commands everybody to repent. o bolella mongwe le mongwe go sokologa. For there is a day that God has put forward for judgment. Ke letsatsi le Modimo a le beileng gore go atlholwe. The world will be judged. Lefatshe le kile go atlholwa. We shall be judged. Le rona re tlo atlholwa. We must be in the future. Re tshwanetse re nne mo nakong e tlang. Know what will happen in the future. Re tshwanetse re itse gore go ile diragalang mo nakong e tlang. Today I'm giving you this title, Mme mo mosong o ke lefa motlhodithero o. The Judgment Seat of Christ. Situlo sa katlholo sa Kriste. It is known as the Bema. Le itsege ka leina le ba reng Bema. But B-E-M-A. Bema. Yeah, Bema. the judgment seat of Christ. Situlo sa katlholo sa ga Kriste. Let me try to explain by saying this.
e re ke leke go tlhalosa se There are two judgments that are going to happen in this world. go na le dikatlholo tse pedi tse di dileng go diragala mo lefatsheng le There will be only one judge, go tla be go le moatlhodi a le mongwe and that judge is Jesus Christ. moatlhodi o ke morena Jesu Kriste. Now, I want to talk about two judgments that will take place. Ke rata go bua ka dikatlholo tse pedi tse di tla diragalang. The first one is what called the Great White Throne Judgment, Ya mathomo ke ya terone e kgolo, and the second one is what we call the judgment seat of Christ. ya bobedi ke setulo sa katlholo sa Kriste. I am not going to focus much on the on the great white throne of judgment. Nka se lebe thata mo katlholong e kgolo e tshweu Because we all know about this. ka gonne kaofela ga rona re itse ka seo. This one is based on Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Mme e mo bukeng ya tshenolo kgaolo ya masome a mabedi le bongwe. Don't open it, I'm not going to teach on that. Le seke la e bula nka se bue ka yona. I'm just going to give you the background. Ke le fa fela le morago la yona. If you remember what the revelation of Jesus Christ says in Revelation chapter 20, Ga o gopola tshenolo ya morena Jesu mo bukeng ya tshenolo kgaolo ya masome a mabedi. from verse 11, John says, Go tloga temana ya lesome le bongwe Johane o re, Then I saw a great white throne and him who sits on the throne. ke ile ka bona terone e tshweu le ena a dutse moo. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. O ne a dutse mo tulong eo mangeloi a gagwe mme go ne go sena tulo. And I saw the dead, the great and small, standing before the throne, and books were opened. Mme ke ile ka bona baswi ba bagolo le ba bannyane ba eme mo pele ga terone. Another book was opened, which is the book of life. Go ile gwa bulwa buka mme buka eo ke buka ya bophelo. The dead were judged according to what they have done as recorded in the books. Baswi ba ile ba atlholwa go ya ka mokgwa o ba neng ba phela ka ona. Brothers and sisters, Phuthego ya modimo e tlhomphegang this is what we call the judgment of the dead. ke seo re se bitsang katlholo ya ba ba swileng. This is the first judgment. Ke katlholo ya ntlha. You and me will be judged. Nna le wena re tlile go atlholwa. Those who make it will go into heaven. Bao ba tla beng ba dirile ka go loka ba tla tsena ko legodimong. Those who won't make it Mme bao ba palletsweng will be declared to eternal death. ba tla latlhelwa mo lesong le le senang bokhutlo. And you know, as we read in verse 12, it says, and I saw that, so verse 13 says, the sea gave up the dead that were in it. Mo temaneng e ya lesome le boraro e re lewatle le ile la tlhatsa bao ba neng ba le mo go And lona. the death and the haze gave up the dead who were in them. Bao ba neng ba le mo lewatleng ba ile ba tlhatsiwa. And each person was judged according to what they have done. Mongwe le mongwe o ile a atlholwa ka tsela eo a neng a phela ka Then yona. death and haze were thrown into the lake of fire. Mme ba ile ba latlhelwa mo letsheng la mollo. The lake of fire is what we call the second death. Letsha la mollo ke seo re se bitsang leso la bobedi. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Mongwe le mongwe yo lebitso la gae le ne le sa tlhagelele mo bukeng o ile a latlhelwa mo letsheng la mollo. This is what the word of God says. Ke se lentswe la modimo le se buang. You and me will be judged one day. Nna le wena ka letsatsi le lengwe re ile go atlholwa. If our names won't be found in the book, Ga mabitso a rona a fumanega mo bukeng we'll be thrown away. re tlo latlhiwa. This is not interesting. Ke se se leng botlhokwa se. So, but today I don't want to talk about, I just want to give you that background. Ke batla go lefa fela le morago ha ke tlo bua ka yona.
This is what I'm going to talk about now. mme se re tlo buang ka sona ke se 2 Corinthians chapter 5 verse 10. buka ke ya bobedi ya bakorente kgaolo ke ya botlhano temana ke ya lesome 2 Corinthians chapter 5 verse 10. buka ke ya bobedi ya bakorente kgaolo ke ya botlhano temana ke ya lesome mme ka phetolelo ya Setswana e buisega yana gonne rona rotlhe re na le go bonala fa pele ga setulo sa tshekelo sa ga Kriste gore mongwe le mongwe a amogele ka fa ditiro tse a di dirileng a sa le mo mmeleng le fa e le tse di molemo kampo tse di busula. Amen. Thank you. For we must all appear before the judgment seat of Christ, Re tshwanetse re tlhagelle mo pele ga setulo sa katlholo sa ga Kriste that each one may receive the things done in the body mongwe le mongwe o tla fumana tseo a di dirileng a sa le mo mmeleng according to what we have done, whether good or bad. go ya ka tseo a di dirileng e ka nna tse di busula kgotsa tse di molemo. This is Paul who was speaking here, Ke Paulose yo neng a bua fa writing to the Corinthians, a ngwalla bakorinta and the message is referred to all the believers, especially the Gentiles, including us. molaetsa o lebile ba botlhe le bao e seng bajuda ga mmogo le rona For we must all appear before the judgment seat of Christ, re tshwanetse re tlhagelle mo pele ga setilo sa katlholo sa ga Kriste. I want you to look or to underline the words judgment seat of Christ. Ke rata le tse tsia setulo sa katlholo sa Kriste. The Greek uses the word judge in two senses. Bible ya Segerika e dirisa lefoko le moatlhodi. One sense is condemnation, while on the other side is the giving of rewards. Ba tlhalosa ka gore ga ba o atlhola ba go latlhela tronkong kgotsa ba go fa bophelo. Yeah. There are two things here. Ke dilo tse pedi. When we're talking about judging Ga re bolela ka katlholo from Greek, go tswa mo Segerikeng then there are two meanings. go na le diphetolelo tse pedi. The first one, it has to do with the condemnations. Ya mathomo ke mo ba o latlhelang anathema Of the evildoers, of the wrongdoers. ka bao ba sa dirang tse di sa siamang kgotsa tse di busula. While the other sense, in other sense, it talks about the giving out of rewards. Ya bobedi ke mo ba go tlo go fang ka trophy ya gonne o ne o dira tse di molemo. The Bible says unbelievers will be judged in the first sense. Bible e re bao ba sa dumeleng ba tlile go atlholwa And they will be condemned. ba tla latlhelwa le meneng la ditau While the believers will be judged in the other sense, mme fa badumedi ba tlo atlholwa ka tsela e nngwe and they will be rewarded. mme ba tla fiwa moputso. And the Bible is using the same word judge. Bible e dirisa lefoko le katlholo. Now, this so-called the judgment seat of Christ is also known as the bema. Ha o lebella setulo se sa katlholo sa ga Kriste se bidiwa gape gore ke bima. What is bema? Bima ke eng? Bema is a platform of the official seat of judge. Bima ke setulo sa semolao sa moatlhodi. I repeat, it is the official or is a platform of the official seat of judge. And in this sense, the judge we're talking about the judge Jesus Christ. Bima e raya gore ke tulo kgotsa setulo sa semolao sa moatlhodi mme ha re bua ka seo re bolela ka moatlhodi yo e leng Jesu Kriste.
It is something like a platform or a stadium ke tulo e o ka reng ke stadium kgotsa ke tulo e leng ko godimo based on the Old Testament and especially in the Greeks, the way they did their things. go ya ka testamente ya kgale segolobogolo segerika During athletics, ka nako ya diatletiki there were always times that the empire or the judge will sit and start giving the winners the trophies or crowns. go na le nako mo e leng gore ba fenyi ba tla be ba fiwa moputso wa bona. So now I'm going to talk about the judgment of the Christians. Ke tlo bua ka katlholo ya bakreste I'm not going to talk about the judgment of sinners. ga ke dilo bua ka katlholo ya badiradibe. So when we are talking about the judgment seat of Christ, ga re bua ka setulo sa katlholo sa ga kreste we are not talking about the judgment of sinners, but the judgment of believers. ga re bue ka katlholo ya badiradibe empa re bua ka katlholo ya badumedi Those who will make it bao ba tla kgonang go tsena will be part of this judgment seat of Christ. e tla nna karolo ya setulo se sa katlholo Those sa who ga are kreste forgiven bao ba tshwaretsweng will be part of this judgment seat of Christ. e tla nna karolo ya setilo se sa katlholo sa ga kreste. The Bible says Bible e re in Psalm chapter 62 verse 12, mo pisalomeng kgaolo masome a marataro le bobedi temana ke lesome le bobedi we as Christians, rona yaka bakreste if we make it, ga re kgonne go fitlhelela our actions as Christians will also be judged. ditiro tsa rona yaka bakreste le tsona di tlile go atlholwa. This message molaetsa o was given in the Old Testament and even in the New Testament. o filwe mo testamenteng ya kgale ebile o santsane o fiwa mo e mpšha. So, and in Psalm 62 verse 12, the Bible says, pisalome masome a marataro le bobedi temane ya lesome le bobedi e re and the Bible says that God will reward the actions of believers. modimo o tla fa ditiro tsa badumedi moputso. God will reward your actions modimo o tla go fa moputso go ya ka ditiro tsa gago during that judgment seat of Christ. ka nako eo o tlhagelela mo setulong sa ga kreste sa katlholo. And as we read it from Psalm 62 verse 12, ga re buisa go tswa mo pisalome e the Bible says, Bible e re and that you, O Lord, are loving, surely you will reward each person according to what he has done. mme lona bao le ratang ke modimo le tla putsiwa go ya ka seo o kileng wa se dira. Can we tell the person next to you and say, if you make it, bolela o gaufi le ena ore ga o fitlheletse you are going to be rewarded. o tlo fumana moputso. It was said in the Old Testament. e ne le mo testamenteng ya kgale And to be honest with you, very few people of us teach about this. go bua nnete fela bontsi ba rona ga nke re ruta ka se. When we talk about the judgment, we always most of the time we're talking about the sinner's judgment. mo nakong e ntsi ga re bolela ka katlholo re bua ka katlholo ya badiradibe. But today we're talking about the judgment of the believers, those who made it, those who crossed over to the other side. empa ka jeno re life. tlo bua ka katlholo ya bao ba dumelang ba ba kgonne go tshelela ka gakwa. In other words, it seems God is looking at what you are doing as a Christian. ka mantswe a mangwe modimo o lebeletse seo o se dirang yaka mokreste. Let me just read this before I say what I want to say now. e re ke ba lefa pele ke bua se ke ratang go se bua. What the psalmist said in Psalm 62, Jesus also said it.
seo se buang ke mopisalo mme kgaolo ya 62 ke seo le morena Jesu a se buileng in the New Testament. mo testamenteng e ntšhwa. In Matthew chapter 16, verse 27, Mateo kgaolo ya 16 temana ya 27. Jesus said, Morena Jesu o re, "For the Son of Man is going to come in his Father's glory morwa motho o ile go tla ka kgalalelo ya rragwe with his angels, le mangeloi a gagwe, and then he will reward each person according to what he has done." mme o ile go putsa batho go ya ka ditiro tseo ba di dirileng. This is Jesus Christ Ke morena Jesu Kriste repeating the same words that were said in the Psalms in the Old o Testament. boeletsa mantswe a boletsweng ko mopisalome mo testamenteng ya kgale. Today I want you to understand what this thing is all about. Mme mo letsatsing le ke rata le tlhaloganya gore dilo tse di raya eng. The Son of Man Morwa motho himself ka boena said, o re he will come in the Father's glory. o tlo tla ka kgalalelo ya He rragwe, won't be alone, a ka se tle a le but he mongwe, will come with his angels. o tla le mangeloi a gagwe, And then he will o tla reward each person o tla putsa mongwe le mongwe according to what he has done. go ya ka mo a dirileng ka teng. What have you done? O dirileng? What are you doing? O dira eng? I think this message is very important for you and me. Ke nagana gore molaetsa o botlhokwa mo go nna le mo go wena. To note that Go itse gore as we are living ga re phela day after day, letsatsi le letsatsi, week after week, beke morago ga beke, God is watching. modimo o lebeletse, The angels are watching. mangeloi a lebile, And everything, sengwe le sengwe, every action tiro nngwe le nngwe that you are taking, e o e dirang it's being recorded. ya ngwalwa. If you will make it Ga o ka fitlhella and be on the other side of the sheep and not the goats, o fitlhe ka ntlhela mo tlabeng o le mo dinkung e seng mo dipoding. in other words, after the goats will have been separated from the sheep, Ka mantswe a mangwe morago ga gore modimo a ntshe dinku mo dipoding, then Jesus Christ will sit only to reward those who have done well. morena Jesu o ile o nna mo setulong sa katlholo go putsa bao ba dirileng sentle. Can you ask the person next to you, what kind of reward do you think you are going to get? O ile o fumana moputso o ntseng yang? Remember your life. Gopola bophelo ba gago. Can I ask you to think about your thinking, E re ko botsise go ya ka megopolo ya gago, to think about your actions, ditiro tsa gago, to think about your behavior? go nagana ka maitshwaro a gago. What kind of reward can you get from Ke the Lord? moputso o ntseng yang o ka o fumanang go tswa mo go modimo. But what is interesting here Empa se se leng botlhokwa ke is se, that the reward will be given according to what you have done. moputso o tlo fiwa go ya ka mokgwa o neng o dira ka teng, Not according to what Muruti has done. e seng go ya ka se moruti a se Even dirileng. the Baruti will be given their reward according to what they have done. Le baruti ba ile o putsiwa go ya ka mokgwa o ba dirileng. On that day, you and me, as a Muruti, will be on the same seats. Ka nako e wena le nna ke le moruti re tla be re le mo setulong se le sengwe, We shall be lining like this. re tla be re salane morago bjana. Hallelujah.
And then he will call, o tla bitsa I'll come, stand up there. ke a tla ke ema mola What have you done? o dirile eng Then I imagine the video will start playing ke nagana video e tla be e tshameka of all my behavior and my actions as a man or a woman of God. ka maitshwaro le ditiro tsa me yaka monna kgotsa mosadi wa modimo All the compromises that I've made. dilo tsotlhe tseo ke di dirileng I imagine the worshippers that I see here. ke nagana gore ba galaletsi bao ke ba bonang When fa they come to the fore, ga ba tla mo pele mo all those worshiping, bao ba rorisang all those singings, bao ba opelang all those praises bao ba rorisang will lead you to a particular kind of reward. e tla go isa mo moputsong o rileng Sometimes people look at you when you are worshiping here, bontsi ba batho ba tla o lebelela ga ntse o rorisa while you are seated there. o ntse mo So sorry, while you are worshiping here, ga ntse o rorisa mo and then they say, what are these people doing? ba dirang ba What are they doing? ba dirang ba What are they trying to do? ba leka go dira eng They don't know that what you are doing, ga ba tlhaloganye gore seo se dirang one day letsatsi le you lengwe will be rewarded for the good that you are doing. o tla fumana moputso wa dilo tse ntle tse o di dirang Can we all say to the worshippers, re ka re go bao ba rorisang do not give up. o seke wa latlhela toulo Christ is going to reward you for what you are doing. kreste o ile go fa moputso go seo se dirang But the message is, empa molaetsa ke o each one of you mongwe le mongwe wa lona is going to be rewarded. o tlo fumana moputso Say, I am going to be rewarded. ke tlo kry-a moputso I am going to be rewarded. ke tlo fumana moputso Next Sunday, or next time, I'm going to tell you how it is going to happen. mo nakong e tlang ke tlo le bolelela gore go diragala bjang What I want to emphasize today se ke ratang go se gatelela ka jeno is that we as believers, ke gore rona yaka badumedi when we make it, ga re se when we fitlheletse cross over to the other side of Jesus, ga re tsheletse ka ntlhela go morena jesu kreste we shall be rewarded. re tla fumana moputso Tell that person, you will be rewarded. botsa o tla kry-a moputso Keep on doing the good things. tswelela pele go dira ditiro tse ntle Do not be involved in corruption, o seke wa nna mo gareng ga manyofonyofo because issues of corruptions ka gonne dilo tse ntseng yalo are going to, in fact, they are going to reduce the kind of price or reward that you should get. dilo fokotsa boleng ba moputso o neng o tshwanetse go It will be fumana like this. go tla nna yana This is the crown that you should be wearing, ke crown eno o tshwanetse o e rwele but because of this and this and that, empa ka lebaka la se le se le se we are reducing it to this. re fokotsa gore e nne se This. se It should have been like this. e ne ke tshwanetse e nne You yana see the size of a crown, yaanong wa the bona golden crowns. crown ya gauta You should be getting a golden crown. o ne o On tshwanetse your go head. e fumane mo tlhogong ya gago But do you know this small thing that used to cover the cold drink, Coca-Cola cold drink, the wa e bottle? bona skrumelonyana se se coverang se tswalang le botlolo la cold drink When others will be carrying all those big crowns, ba bangwe ga ba rwele crown e kgolo ela when not a small one, palniki so. But don't worry much. Don't worry o much. ska tshwenyega The good thing is you won't be condemned. se se botlhokwa o ka se latlhe You le ko won't go to mollong. hell. o ka se diheleng You will just be ashamed of yourself o tla tlhabua ke kgala through eternity. go ya go ile When others are carrying their big crowns, ga ba bangwe ba rwele dikrone tsa bona tse you will be kgolo carrying your own small lid. o tla bo size. rwele paniki
That's why I said this message should encourage us to live well molaetsa o tshwanetse o re rotloetsa gore re phele sentle and in accordance with God's word. go ya ka lentswe la modimo. My next message Molaetsa wa me o latelang will be telling you how it will happen. o tla o bolella gore seo se tlo diragala It will yang. help you to prepare yourself for the reward. O tla o thusa gore o itukisetse It will- trone ya gago bjang. It will help you to prepare for the bima. E tla go lokisa gore o itukisetse bima. That's the message of the day. Ke molaetsa wa letsatsi. Can we give God a big hand of praise? Can we all stand up? He's going to pray for us. Are rapeleng modimo ntate wa rona ka lebaka la morena Jesu Kriste. Letsatsi ke le modimo le o kileng wa le supa. O bopile lefatshe le legodimo le tsotlhe tse di leng mo go lona. Mme letsatsi le o ile wa le tlhogonolofatsa gore re kgobokane re ikhutse ka lona mme re kgone go galaletsa. O re tlositse ko magaeng a rona modimo wa re sireletsa mo dikotsing tsa tsela mme re fitlhile ka mogare ga ntlo ya gago re santse re babalesegile. Ka o rialo re tlisa ditebogo mo go wena. Re fumane lentswe la gago modimo, lentswe le le phelang, lentswe leo le sa foseng, leo le re gopotsang gore ditiro tsa rona tse ntle di tlo nna le moputso ko bokhutlong. Lentswe la gago le re bolella gore le moputso o re tlang go fumana ke moputso o tlabeng o lekana le ditiro tsa rona modimo wa ka. Ra leboga mme re leboga molaetsa wa thotloetso gore go tsotlhe tse dintle tseo re di dirang ka mo kerekeng ya gago, tseo re di dirang ko ditirong ko magaeng mo re phelang mo teng, wena o re lebeletse o ntse o ngwala modimo mme o re lokisetsa moputso o re tla o fumanang. Re a leboga modimo wa ka, tswela pele bjalo ka gore rotloetsa ka batlhanka ba gago, ya ka o rumile motlhanka wa gago mo mosong o gore a tle a re gakolle, a tle a re bolelle gore go tsotlhe tseo re di dirang le ga re di dira ka botlhoko mo gareng ga mathata, moputso wa terone o tla bo le teng. Re a leboga modimo wa ka, mo segofatse ga mmogo le lapa la gae. Segofatsa kereke ya gago ya Akasia modimo, e re ga re halaletsa re dira ditiro tse dintle, re itse gore ko bokhutlong re lo fumana setulo sa katlholo se re emetse mme le moputso lona o tla bo re emetse. Segofatsa mongwe le mongwe modimo yo o fumane molaetsa o, mme molaetsa o a ska o fumana fela o tsene ka mo pelong ya hae, mme ne ona o tla molaelang gore a tswelele pele
a ikgatholose ditiro tse di sa siamang mme a tswelele pele go dira ka tse di lokileng. Re sofatse Modimo, re sofatse ka Kriste Morena. Amen. Okay, thank you very much. Finance. Something.